wo asese senda pada miado matore shada nuti Nesio kata didimala uma bayi watro danuwo atro povuma ade bodi wo siude tudemila Miecho miapa do na oglada asiuma bana aplo miapa bapada law dawa aha wojoju yenye avena miado matore shada bubu kla kapo kata pawuni Mida akao la miadela Yesu Kristo koma. Amen.
Ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang manatili po sa atin. Muli po, isang magandang araw, isang magandang gabi, magandang hapon, anumang oras po tayong nakakarating sa iba't ibang mga lugar ng mundo sa pamamagitan po ng lahat ng mga platforms na ating ginagamit ngayon. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon upang muli po nating maisagawa ang dating daan Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kapatid. Magandang gabi saan man kayo naroon ngayon. Salamat po muli sa Panginoon na nagpapahintulot sa ating makapagpatuloy dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo na po ang bahalang tumimbang kung ang aming ipinaglilingkod sa inyo ay sa inyong judgment ay may halong pandaraya o matapat naming sinasabi sa inyo o meron ba kaming masamang interes sa pagsasabi nito. Pati doon sa mga galit sa amin, nakarating na ako sa iba't ibang panig ng mundo. I'm doing the same thing. Nyela ma itapo wo la kama nda kape wamala nyantola Ibang mga pastor hanggang ngayon. Pati si kapatid na Daniel meron siyang mala abanusi blom pastor bu bol ana o wasada fifi Nɔviŋutsu Daniel edo gala teƒe vovovowo eye míele siawo zam hele subɔsubɔdɔ wɔm na mía nɔvi amegbetɔwo. Skul le mía si tso gɔmedzedze sukua va se ɖe sukul kɔkɔa me, nuɖuɖuwo, kɔmpitawo, agbalẽwo kple woƒe awuwo eye ame aɖewo hã wole afi ma. Woƒe ʋuɖonyawo kple woƒe gaxɔxɔwo míele wo nam. Míegblẽ ega milion sɔŋ ɖe esiawo ta. Míaƒe satellite míezãna esiawo alebe ame siwo le xexea ƒe akpa ɖewo siwo internet made o la, míezãna satellite na wo. Xexe blibo la katã esia de afi ma. Nu siawo míezãna wome milion ɖe wota eye míewɔa dɔmenyonyo dɔwɔwɔ aɖewo hã. Gbe sia gbe atike nyawo míele ewɔm. Nuɖuɖu nana ƒe program siawo alo ɖoɖoawo míede wo tome hele wɔwɔm eye ede xexe ƒe akpa vovovoawo hã le Brazil kple Haiti. Nuɖuɖu nanawo le afi ma. Nenema ke nye Singapore nutome. Esiawo katã ganyawoe wonye. Ɖeka ɖe si wɔme medzi be mia ase nɔvio enye be míele ga biam le mɔwo dzi alo xɔa kpeɖeŋutsua ame siwo le ha la godo si me o. Mawu ƒe ha la ɖo sia gɔme anyi eye nu bubu aɖewo li míate ŋu awɔ kpeɖeŋu la. Nɔviŋutsu Daniel kple nye la míele mía ŋutɔwo míaƒe ŋusẽwo zãm tso míaƒe gakpɔkpɔwo me be míatsɔ awɔ nu nyui. Ɖoyi esia woate ŋu agblɔ be eye nye nye yɔyɔ la be ma awɔ nu nyui siwo mekpɔ be mawɔ na nɔvinye amegbetɔwo eye siawo dometɔ ɖeka nye be mafia nu mi. Le nye gbedodoɖa vevie me, pastor aɖewo la wofia Mawu ƒe nyawo tsoa amewo gbɔ. Ele Biblia me, Yeremia ta 23:30 gblɔ bena, eya ta ale Aƒetɔ la gblɔ esi, mado ɖe nyagblɔɖila siwo le nye nya fim le wo nɔewo gbɔ la dzi. Mado ɖe nyagblɔɖila siwo le nye nyawo fim le wo nɔewo gbɔ la dzi.
le aƒetɔ la ƒe nya nu. Ado ɖe nyagblɔɖila siwo le Mawu ƒe nya la fim tso wo nɔewo gbɔ la dzi. Wofia nya la, ale si wòdze be Mawu ƒe nya wòame na wo nɔvia amegbetɔwo la, wole efim boŋ. Yeta Aƒetɔ Yesu Kristo yɔ kplɔla siawo be adzodalawo kple fiafitɔwo. Nye fiafitɔwo kple adzodalawo wofia ga, wofia ɖeɖekpɔkpɔ, wofia nu siwo Mawu dzra ɖo ɖi na amewo la, eye woxea mɔ na ame bubuawo be makpɔ gome le eme o. Ame aɖewo li la, zikpui mele wo si o. Ame aɖewo li la, mɔkpɔkpɔ mele wo si be woase nyateƒea o. Eɖewo ku ɖe xɔse gbegblẽ me. Nu sie medzi be mawɔ, ale si amegbetɔ le agbe be woanya Mawu ƒe nyawo. Abe ame aɖewo le alia. Le Biblia me, Ezekiel ƒe agbalẽ, atɔkpikpi 9, amevi metsɔ wo ɖo dzɔla na Israel ƒe aƒe la be ne ese nya aɖe tso nunye me la, nàxlɔ̃ nuwo nam. Ne megblɔ na ame vɔ̃ɖi be le kuku ge, eye mexlɔ̃ nui heƒo nu kplii be ame vɔ̃ɖi la nakpɔ eɖokui dzi ɖe eƒe mɔ vɔ̃ɖiwo nu ne woatsi agbe o la, ekema ame vɔ̃ɖi la aku le eƒe vodadawo ta, ke asiwome mabia eƒe ʋu le. Azɔ nɔviwo miekpɔ esia ɖa, eya la, ne megblɔ na wò, begblɔ na ame vɔ̃ɖi la be nele kuku ge eye mexlɔ̃ nui o, elabe mi kpea Mawu ɖo dzɔla Israel nu. Ne megblɔ be ame vɔ̃ɖi la be ele kuku ge eye mexlɔ̃ nui heƒo nu kplii be ame vɔ̃ɖi la nakpɔ eɖokui dzi le eƒe mɔ vɔ̃ɖiwo nu ne wòatsi agbe o la, ne wòatsi agbe o la, ekema ame vɔ̃ɖi la aku le eƒe vodadawo ta, ke asiwome ma abia eƒe ʋu le. Yeta la, enye pastor alo kplɔlawo ƒe nu teƒe mawɔmawɔ. Míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ le vevie, meɖe kuku, mi tsoe kem ne wòanye be le kpɔɖeŋu me megblɔ be wole nufiafia gbegblẽ fiama, labe esia le Biblia me. Womate ŋu agblɔ nye nufiafia mele teƒe o. Ɖe sia ɖe le ye ŋutɔ ƒe susu gblɔm, ake le nye akpa dzi ya, nye ya, nyemegblɔ nye ŋutɔ nye susu o. Nu sia nu si megblɔna la, woate ŋu axlẽ atso Biblia me. Ya ta, miate ŋu ade akpɔ asrɔ̃e nɔviwo. Krɔ̃ ne wòanye be mielɔ nye nya gbɔ o, mialé fu ŋgɔ hã, nye kokoƒoƒo na mi, eye nye be miaɖo to ase Mawu ƒe nya. Eye ne ɣeyiɣi aɖe va la, gɔmesese nasu mia si, be susu vɔ̃ aɖeke mele mia si he ɖe mía nɔvi amegbetɔ ŋuti o. Miele mia ɖokuiwo wɔ kesinɔtɔwo abe pastor bubuwo ene o. Míebia gale ablɔwo me alo mɔwo dzi o. Miawo ya, ne wòanye be mía ŋutɔwo míewɔ dɔ kpɔ nane, elabena nye ŋutɔ la, mele dɔ wɔm, adzɔdodo le asinye, mele abe pastor bubuwo gblẽ be magawɔ dɔ aɖeke ene o. Be womakpɔ dɔwɔɖui aɖe aɖu o. Vodadae nye ekema, lebe apostol Paulo, eya ŋutɔ nɔ dɔ wɔm ale be wòakpɔ nane
Dawo tabye nyi pipi ato. Nusi manya nyebe nusi wonye malala tepe labana la dawom. Eye nugado la miasi la numoguma nobi gado la miasi. Eye nanawo lila mienya bana kpo na wodo akpo nana la Dzinuenyilia voandeke mele ama o. Ba lesi nye didinya kple nye susunyi le asinya susu ade kem le asima ovore no via megbeto nuti o. Ron eva de wodui pe akpagoma Biblia pe nukromanyami mekpone tunai elaba apostolo wula wawuya wono nukunu wompoko kakela uta mwade kokoko be wakpo nana azala agbema laba Paulo ene la mesiu kredo Paulo awado yakli dawo wota yenyi pipi ebe eye wokpo yuda toade ankwenye Aquila siwo jile Ponto amesi plesra Priscilla wucho Italia va medidi o ela bena Claudio de sebena yuda to katana jula Roma eye wova wogbo eye esi wonye adanu de kapu mebi wo wona tala eno wogbo eye wo wodo kele wo pe adanu wowonula avogbado wolawu onye Dina Kosia novio Apostle Paulo Apostole onye kuku afọ amakuku de chitra aka awado alaka wona aglo azombo ugba dowodui na wanyebe wo dowodui ma achitra de ma usubosbonuti ola achitra Christos bosbonuti o laba wawula oglabe uzanya gbade matwa subo apoto ava o kabun nya siglon la uma senya magoma o Mateo ta den pipi blava vo ene amadake matem asubo apoto ava o elabana de walafu amadaka eye walo avalia alo akude amadaka nuti eye wadovlu avalia nyatenu asubo mau ple anyigbaji nuwo o ele dowom alebana cho akpo wonya ogboy alebe ma nonu biancho agodo to ogbo alebe ya ma cho wo ma acho wo ngu anong bian le yamo buje pokle to o nusianu sinawo acho awo kwepedem awo wozazen lokulabenu si Paulo wo ene inamye akhli dowo wo tabla ve pipi bla to voto medi amadeke peklo salo alo sika o yanto mienye bena asisia wo mecho wo do hedi nyanto kple amesi wo kpede nu tinye la fe nu hiahiawo nyasi emeko alegbegbe nyemedi amadeke pe klosa kple sika o nyanto mienye bena asisia wo mecho wo do hedi nyanto kple amesi wo kpede nu tinye la fe nu hiahiawo nye asiwo wodo sia Paulo blo la beda nye asisiawo mecho wodo hekpede nyento kple amesiwo kpede nu tinye la fe hiahiawo nye wodo kple miape asiwo eglo la Korinto to pe agbalagba dan pipi ebe aeje abe Kristo to sio no Korinto la wo la dikem lanu eglobe de menye apostolo wa de nyemenye do kwisima wa eye amagba eglobe
mieza nenaƒe nusensia o. Den mɔɖe ɖe meli be miaɖu nu miano nu eye akplɔ nyɔnu anɔ nugbe yim, nyɔnu xɔsetɔ si le nugbe yim oa. Esime wògblɔ nene ƒe nya siawo katã vɔ la, egblɔ be ame ka gɔe wɔa aʋawɔvi ƒe dɔ eye wòxea fe na eɖokui. Ame ka gɔe dea wɛgbe eye meɖua eƒe kutsetse aɖeke oa. Eye wògblɔ be hafi gake miewɔa ŋusẽ sia ŋuti dɔ aɖeke o. Asieke kpikpiwi eve Korintotɔ ƒe agbalẽgbã. Ne ame bubuwo kpɔ ŋusẽ sia ƒe gome ɖe mia dzi la, ɖe miawo miekpɔe wu woawo o mahã. Gake miewɔa ŋusẽ sia ŋuti dɔ o. Hafi mietsɔa nuwo katã kpo boŋ bene miagaxe mɔ na Kristo ƒe nyanyui la o. Miezã mɔɖeɖe sia be miaɖo ŋu ɖe eha ƒe ganyawo nu o, alo axɔ fetu le eha la si o. Ke boŋ mitsɔ nuwo katã kpo bene miagaxe mɔ na Kristo ƒe nyanyui la o. Mia Ecclesia Korintotɔ ƒe agbalẽgbãtɔ ta ne kpikpi 11 Nɔviŋutsu Daniel. Va se ɖe gaƒoƒo sia dzi la, dɔ kple tsikɔ wua mí eye míezɔa ama eye woƒoa mí kple kɔ eye nɔƒe gobi aɖeke meli na mí o. Eye míedzia agbagba eye míetsɔa mía ŋutɔwo míaƒe asiwo wɔa dɔ. Ne wodzu mí la, míeyrana. Ne woti mía yome la, míedoa dzi tsɔnɛ. Eya ewɔ dɔ. Mía ŋutɔwo míekpɔe bena eɖe eƒe asi fia nɔviawo. Nye bena asi siawo metsɔ wɔ dɔ hedi nye ŋutɔ kple ame siwo kpe ɖe ŋutinye la ƒe nuhiahiawo. Wowɔa avɔgbadɔ. Esia nye eƒe dɔwɔwɔ. Afi si wòkpɔ eƒe zazãwo tsonae. Gake be woe nàgblɔ be wogbe esia la, mele teƒe o. Ne wòanye be woya nàdi dɔwɔɖui aɖe, ne wòanye be mable nɔviwo amegbetɔ hafi o la, vodada ke le sia ŋuti vevietɔ esime masubɔ aƒetɔ eve o. Menɔ gblɔm na ɖokuinye be aƒetɔ ne me vodada le sia me la tsoe kem eɖe kuku. Gake nyemele dɔ wɔm ale be ma asubɔ ga alo kesinɔnuwo o. Ke boŋ mele dɔ wɔm eye Mawu nya esia. Mawu nye be ele dɔ wɔm elabena ɖekoe wo hã nedzi be ya akpe ɖe nɔviawo nu. Ɖeko wòle abe nu siwo mieɖo anyi ene, dɔwɔɖui siwo mieɖo anyi ene. Eye to Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ me la, nɔviwo xexlẽme akpewo woxɔ wo ɖe míaƒe dɔwɔɖuiawo me, ale be woawo hã woate ŋu akpe ɖe woƒe ƒomawo nu. Nya si medie magblɔe nye be womegbena kplɔla be wòawɔ dɔ kple eƒe asiwo o. Miele esia wɔ menye be mia asubɔ anyigbadzinuwo o. Azɔ na miayi nusɔsrɔ̃a dzi. Biblia ƒe nusɔsrɔ̃. Fofo la kple vi la geɖewo wowɔ vodada le enu. Ɖe mieɖo ŋku esia dzi be nu si gblɔm wole la wonye nya siwo tɔtɔ oa. Gake le Biblia me la, nu sia ƒomevi meli be nya ɖeke tɔtɔ le Biblia me o. Le Biblia me la, Mawu ƒe nyawo katã le eteƒe. Gake afi si tɔtɔtɔtɔ le nye be pastɔwo woawoe le tɔtɔtɔtɔ dem wo nɔewo me. Kplɔla aɖe gblɔ be Kristo nye amegbetɔ eye bubu hã gblɔ be Kristo ke nye fofo la. Bubu aɖe hã gblɔ be eya ke nye vi la hã. Woawoe woyɔ be ɖekawɔwɔ ƒe habɔbɔ. Wobe eya ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe la hã. Wogblɔ nya ƒomevi vovovowo. Woawo ŋutɔwoe le tsitre tsim ɖe wo nɔewo nu alo le tɔtɔtɔtɔ dem wo nɔewo me. Eɖewo gblɔ be Kristo la amegbetɔ ye eye eɖewo gblɔ be Kristo Mawu ye. Bubuawo gblɔ be
Kristo la mau suyada ko unya la Yehowa da se fo penyanu wo dovlo Kristo pa ma unyenyelan eye agbanla wo pa agbanla la mia sianuti Kristo globa poponya chonu katana amada kemenya vilako onagbe vilako populako amada kemenya populako onagbe vilako ple amesike vilalo bena ya adi afien na penya siama ko alagbegbe si jeje fofula ntokula Kristo mi ola eye ple amesiwo fo village be ya di afiawo ogo esiadi azon miele de fiajige acho Kristo bo esela peduga jibe Kristo manya ama o Yan po ay nakasulat doon sa cults na Yehowa da se fola Kristo de uwe onglede opa agbala ma minami akle Nɔviŋutsu Daniel Kristo la obui abe nuwowo de ko ene Mau dolawo pe tato kple mau pe nuwowo pe kɔkɔ gãtɔ kekeake yeƒe mawu nyenye la wogbe esia le woƒe nufiafia ma woɖo kpe edzi le woƒe agbalẽ la me Yohanes ƒe agbalẽ ta ɖeka wokli be le gɔmedzedzea me la nya la li eye nya la nɔ kple mawu eye mawu nye nya la helatɔwo ƒe agbalẽ nya la gãwo wote nyagbe siawo ƒoƒu eye wozã esia le authorized version be eye dze mawu ƒe nuwɔwɔ gbãtɔ gɔme Yehowa mawu ƒe nuwɔwɔ gbãtɔ gɔme esi Kristo nɔ anyigba dzi la ame bliboe wonye ame koe wonye naneke mewu sia o ɖeke medidi wu sia o Yesu menye mawu wonye o vi wonye o esiawo la wonye nya siwo defu Yehowa da se fɔwo wo kaka le Amerika nutome egblɔ be Yesu la ame koe wonye mewu ema o eye medidi wu ema hã o Yesu la amegbetɔ ko wonye eye mewu ema o eye medidi wu esia o eye katolikotɔwo hã wogblɔ be Kristo la amegbetɔ wonye katolikotɔwo gblɔ be Kristo la enye gbetɔ mawu vavã aleke sia le aleke katolikotɔwo ƒe nufiafia wobe Kristo la amegbetɔ vavã wonye kple mawu vavã mina miaxlẽ katolikotɔwo ƒe agbalẽ la Si Jesucristo ay tinatawag na ang iisang anak ng Diyos sapagkat mula sa magpakailanman ay siya ang bugtong na anak ng Diyos at tunay na Diyos na tulad sa Diyos Ama Yesu Kristo Espiritu Santo. oye ba mau petenuvi ɖeka elabena tegbetegbe la mawu ƒe tenuvi wonye eye miawo mienye mawuviwo to amenuveve si kɔ Yesu Kristo nuti Yesu enye mawuvi eye wòva zu amegbetɔ eya ta Kristo la enye mawu vavã kple amegbetɔ vavã hã le katolikotɔ dome la Kristo la enye mawu vavã nenema ke hã wònye amegbetɔ vavã Yehowa ɖe asefɔwo wogblɔ be Kristo la ele abe mawu vi aɖe ene eye mawu nyenye aɖeke mele eme o woŋlɔ nene ƒe nu sia abe esia ene be mawu nyenye aɖeke mele eme o eye ame koe wònye naneke mewu esia o eye ɖeke medidi wu esia o le Yehowa ɖe asefɔwo ƒe nya nu ye wogblɔ be Kristo la enye nuwɔwɔ ɖe mawu wɔe azɔ mate ŋu axlẽ naneke alia le Biblia me o be Kristo la ɖe wowɔe o nu si woate ŋu axlẽ nye be
Kristo la mawi ji namiawi alia nyaze alia alaba nami kwamnya no yewa da se po katoliko tokla amububwa ela bana amado mo ko ji sebe Kristo mawi onye o amagado akala nyela nkulagada asianti la moadan alaba nya fasusuna kakata ji majibe makla pipiada Nɔviŋutsu Daniel tanyi pipiwi eba lododo inamya kla asia nyanunya boy ayejeje la ayi asinyeme tamobubu baba pasi jeje la maupanunya funu la apisia aglobe nyanunya boy ayejeje la asinyeme tamobubu baba pasi jeje la yeta silanu pum la apisia la yenya nunya azon la kikibla bavo ba nyasibu lo yenya esi nunya la nupum la apisi apato wo menya apa mo pa gomatutu apa nuwo wo pa banto chubla maka yeta woda agome nunya mauma mede omi o alowi o bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Nya globe mano apatola male apa mo pa gomatutu apa nuwo banto yeta umawi o labana nunya adungona nanapon mo yeta mau makpoje do wo gom hada o nunya sialipli lododo tabla vovo ba alaki penonomano le maima apatola enokle mau nunya nokle mau chotititi udum chotititi udum cho gomejeje amaka esima anyigban jokala kala wojim hafi toguglowa navado anyi hafi na chijope siuma chilatantala navado anyi wojim hafi na wavadi tode aguma donu gona togbewo hafi na wavawo anyigban kple gbegbe kpakple anyigban godoƒe anyikon gbantowo le teƒe hafi wòwɔdziƒo esime wòdzidze dzingɔli ɖe tɔguglowo dzi esime wòsa alilikpowo ɖe dzime eye tɔguglowo dzi tsi bɔbɔbɔ esime wòɖo seƒe na atsiaƒu ne magagbɔ eƒe sedede dzi ayi o eye wòɖo anyigba ƒe zɔ anyi la menye dɔnunɔla le egbɔ nye dzeme kɔ gbe sia gbe eye mewɔ dɔ abe fefe ene le enukume ɣeawo katã yi ɖe nekpea mawu ƒe nunya eya ƒonu le afi sia nu siwo gblɔ wòle la awɔ nuku ŋutɔ egblɔ bena enɔ aƒetɔ la nu le eƒe dɔwɔwɔ ƒe gɔmetoto me nyasie wògblɔ Sa Portuguese ang sabi diyan ay Portuguese bema o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Yan. Ang nagsasalita po karunungan, yung palang langit nung ginagawa, nandun na siya kasama ng nunya la nupum
Be esime wole dziƒo wɔm la, enɔ kple fofo la. Esime wòwɔ dziƒo la, menɔ afi ma. Teƒe aɖe li wòle gbɔgblɔm be enɔ. Samantalang hindi pa nililika ang lupa ni ang mga parang man, no? Afi ne wava wɔ anyigba kple gbegbe kpakple anyigba godo ƒe anyikɔ gbãtɔwo. Yeta anyigba mekpɔ nɔ anyi le ɣe ma ɣi me o. Esime Pipi bla vɔ andre mele eteƒe hafi wòwɔ dziƒo. Teƒe aɖe li alo nɔ, teƒe aɖe wònɔ hafi Mawu le dziƒo wɔm. Efia be womekpɔ dziƒo haɖe o, gake nunya le afi ma. Woea misusu tso esia ŋuti nɔviwo. Ame si ƒo nu le afi sia nunya ye. Azɔ esime woɖe esia gɔme le papanga guagua be ɖe nate ŋu aɖo kpe edzi be nunya sia Kristo wonya, nya sia pastor la gblɔ. Egblɔ be eye wògblɔ be aleke wɔ le Biblia me. Nu si woŋlɔ ɖi la, nyɔnu ƒe nɔnɔme wozã. Nyɔnua la enye nyɔnu eye wòxlẽ nu si ne le lododo ƒe agbalẽ la ke me si gblɔ be tanyi kpikpi ɖeka meɖe kuku ɖe na axlia. Tanyi kpikpi ɖeka yi ɖe etɔ̃lia. Ɖe nunya mele ɣli dom eye gɔmesese ƒe gbe le ɖiɖim oa. Etsitre ɖe togbewo tame le mɔto kple mɔ doguiawo nu. Ele ɣli dom le agboawo xa le dua ƒe mɔnu kple ʋɔtruawo nu. Le nu ƒom tso nunya ŋuti. Egblɔ ɖe nunya mele ɣli dom eye gɔmesese ƒe gbe le ɖiɖim oa. Etsitre ɖe togbewo tame le mɔto kple mɔ doguiawo nu. Ele ɣli dom le agboawo xa le dua ƒe mɔnu kple ʋɔtruawo nu. Wogblɔ be ne nunya enye Kristo la, aleke wozã nukɔteƒe nɔnya si nye nyɔnu nyenye tɔ. Eye megblɔ be esia le bɔbɔe, ame siwo fiana gbɔgblɔwo ŋuti nunyawo la, ne nane womenya be ŋutsue wònye alo nyɔnue wònye o la, si geɖe la nyɔnu nyenye ƒe nɔnɔme wozãna nɛ. Si geɖe kloe. Elabena eƒo ŋutso nunya ŋuti le afi sia eye nunya la nyɔnu nyenye alo ŋutsu nyenye mele enu o. Ye nàlé ŋku ɖe helatɔ ƒe nuŋɔŋlɔ xoxoawo nua. Nunya woyɔe be Sofia. Zi si wònye Sofia la, wòbue sia nyɔnu nyenye ƒe nɔnɔme li nɛ. Nenema ke le Filipi dukɔa me hã. Nu geɖe siwo ŋutsu nyenye alo nyɔnu nyenye ƒe nɔnɔme meli nɛ o la, geɖe kloe la, zi geɖe kloe la, nyɔnu nyenye wozãna nɛ. Ne wòanye be wobu nane be menye nyɔnu o, menye ŋutsu o la, nyɔnu nyenye ƒe teƒe nɔnyae wozãna ɖe enu. Gake mefia be nunya menye Kristo wònye o. Abe ne nàlé ŋku ɖe esia ŋuti la, nyagbe si gblɔ be
Kristo enya kpe le hela gbema kpe la le hela gbema obu esia nyɔnu nyenye nyakli mateo ƒe agbalẽta 18 esia nusɔsrɔ̃ vi aɖe tso nyateƒe la ŋuti wonye ne eva nunya ƒe akpa sia akpa gome ale be habubuwo maflumi o egblɔ bena eye nye hã mele egblɔm na wo bena woe nye Petro eye nene kpe gbadza sia dzi azɔ ekpe si wogblɔ le afi sia Nɔviŋutsu Daniel denaklia woyɔe be Petra nyɔnu nyenye ƒe nɔnɔme li nɛ eye wokpɔe be enye ekpe gbadza alo agakpe gbadza. Egblɔ nene kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo eye wogblɔ be ekpe la Kristo ye le helatɔwo ƒe ŋɔŋlɔanu la nyɔnu nyenye wozã ɖe nu egblɔ be matu nye ha la wogblɔ na mi nyɔnu nyenye le enu ta menye Kristo wonye o le woƒe nyanu gake la egblɔ be nene ekpe gbadza sia dzi matu ye ha la ɖo ekpe sia woyɔe be Petra eye Petro sto vovo nɛ egblɔ be woe nye Petro eye nene kpe gbadza sia hã wogblɔ be Petro nye ekpe ma gake la Petros eto vo na Petra. Ame siwo nye nunyala tso Biblia wo ŋuti la mele mia kpem be miatsɔ miaƒe susu aku ɖe sia ŋuti. Le katoliko hã gbɔgblɔ be Petro nye kpe la menye nenema o nye la mele egblɔm na wo bena woe nye Petros eye nene Petra sia dzi matu nye ha la ɖo. Petros eto vo na Petra. Petros ŋutsu nyenye ƒe nɔnɔme le nu si nye Peter lo Petro. Petro la Petros si nye Petroa ekpe sue aɖe wonye kpe kui wonye gake la afi si woatu ha la ɖo la woyɔe be Petra si le Biblia ƒe nyagɔmeɖeɖe nu la enye kpe gbadza gake jalesi Petra nyɔnu nyenye ƒe nɔnɔme wotsɔnɛ le enu la eye ta wogblɔ be ɖe sia nye Kristo ma Kristo eya nye kpe gbadza si dzi wotu ha la ɖo ta nyɔnu wonye yeta ekpea ne eva nyɔnu nyenye ƒe akpa gome ekpea esime mekpɔ va ŋutilã me o la mekpɔ nɔnɔme ma womekpɔ zã ŋutsu nyenye alo nyɔnu nyenye ne o nu siwo menye be enye ŋutsu alo nyɔnu o la wozãna nyɔnu nyenye ƒe ŋkɔteƒe nɔnya nɛ. Petra la woxɔe de me be Kristo wonye gake la nyɔnu nyenye ƒe nɔnɔme gake ne va Sofia ƒe akpa dzi si nye nyɔnu nyenye ƒe nɔnɔme li ne si nye nunyala womedzi be yewoaxɔe ade me o. Azɔ na miasrɔ̃ sia nunya hafi Mawu nawɔ nane la eli kpli esime mekpɔ wɔ anyigba haɖe o kple anyigba gbegbewo kple anyigba godoo ƒe anyikɔwo haɖe o mele eteƒe hafi wòwɔ dziƒo. Megbe míele enu srɔ̃ ge atso esia ŋuti. Ke nunya gblɔ azɔ nɔviwo mina miabia ame ke nye Mawu ƒe nunya sia Kristo ye wonye menye nenema oa negbe ko
Doko ma lode esiaji o la benya gbesina nyonu nyenye la bana akpia esima omanya nusi wonye nanya nutu alo nyonu wonye le maima ola Sophia oza sinye nunya ye nyonu pe nyenye pe nonome ye nye epen kote pe nonyala azo nene pe nunya sia hafi apostolo navada gbepa nunya ewo nane le mawu pe nunya nua Luka tawi deke pipi bla anavo ashiki lesia taha mawu pe nunya globena ma do nya glodilawo kple apostolo ado de wugbo eye wawu wodome dewu eye wati woyome nyaka Biblia la glo novio mawu pe nunya globe ma do nya glodilawo kple apostolo ado de wugbo yeta apoto Yesu Kristo do nya glodilawo kple apostolo yenye mawu pe nunya la azo de na tenga desia da cho Biblia ma ba amesi do nya glodilawo kple apostolo la mawu pe nunya eye kroha glosia dungo bena nyawu wa madewu ati woyuma mawu pe nunya sido apostolo kple nyagbodilawo le nublabla yi yamela nunya kanyesia nyakla Mateo tawo pipi daka eye oyo eƒe nusrɔ̃la wuieveawo va egbɔ hena nusewo ɖe gbɔgbɔ blibawo dzi bena ne woanya wo adogoe eye ne woaɖe dɔlélewo kple lãmegbegblẽwo katã ƒomevi ɖa. Apostolo wuieveawo ƒe nukɔwoe nye esiawo. Gbãtɔ enye Simon si woyɔna be Petro kple nɔvia Andrea, Yakobo, Zebedeovi kple nɔvia Yohanes, Filipo kple Bartolomeo, Toma kple Mateo, nudzɔla Yakobo si nye Alfiovi kple Lebeo si woyɔna Tadeus, Simon Kanatɔ kple Yuda Iskariot si fia eyomemɔ. Neneme wuieve siawo Yesu dɔ yeta ame kawoe dɔ apostolowo. Ame wuieve siawo la Yesu dɔ wo yeta ame ke dɔ wo Aƒetɔ Yesu. Luka la egblɔ be miatrɔ ayi megbe. Egblɔ kɔtɛ 19:40. Le esia ta hã Mawu ƒe nunya gblɔ bena madɔ nyagblɔɖilawo kple apostolowo aɖo ɖe wo gbɔ eye woawu wo dome ɖewo eye woati wo yome. Yeta ame kae dɔ apostolowo kple nyagblɔɖilawo le nubabla yeye la me. Kristoe. Ame kae dɔ wo Mawu ƒe nunya wonye. Yetae Mawu ƒe nunya Kristoe wonye. Yenye nunya nɔ anyi kple hafi woava wɔ nane si wowɔna la enɔ kple Aƒetɔ la. Ne ƒe nya sia me kɔ aleke gbegbe nɔviwo. Ɖe nyate ŋu agbe esia. Lesi wodi be yewoagbe woatenui gake apostolowo Mawu ƒe nunya si nye Kristo ye dɔ wo. Yesu Kristo eye nye Mawu ƒe nunya be miaɖo kpe esia dzia. Le Korintotɔ ƒe agbalẽgbã 1:24 Paulo ŋlɔ esia ke hena wo ame siwo woyɔ la Yudatɔwo kple Helatɔwo sia
nyeda gbeƒã Kristo sehingga mau penuh kple mau penunyala. Ang karunungan ng Diyos, sabi ng mga apostol, sigurado si Kristo eh. Si Mau Kristo penunya ang gudu Kristo onyala Paulo penyanu. ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo yung karunungan. Teka, hindi pa nga nakakatag. Iyanya mau penuh Nag-e-end sa A. Ang trato doon sa grammar, pag ending in A, nukata oza nyɔnu nyenye nukɔte ƒe nɔnya. Elabele mai me la womekpe ɖi fia be Kristo wonye o. Yeta oza Sofia. Oza nyɔnu nyenye ƒe nukɔte ƒe nɔna nye. Nukata ova Sofia ƒe akpadzi la medzi be miakoe deme be Kristo wonye o. Evɔ apostolowo de gɔme kuku be Kristo eye nye Mawu ƒe nunya. Mawu ƒe nunya sia edɔ apostolowo kple nyagblɔɖilawo. Eli xoxo hafi xexea va dzɔ. Egblɔ be mienye Aƒetɔ la wɔ menye eƒe mɔ ƒe gɔmetoto. Eƒe nuwɔwɔwo ƒe gbãtɔ tso blema ke. Tso tititi woɖom. Tso gɔmedzedzea me ke. Esime anyigba dzɔ kelekele. Yeta nunya la no afi ma kuku hafi wowɔ anyigba la. Kpekpe blagbɔ wodzim hafi to tɔgugblɔwo nava dzɔ. Hafi ne wava ɖi to ɖe agome, ne wava wɔ anyigba kple gbegbe kpakple anyigba godowo ƒe anyikɔ gbãtɔwo. Mele eteƒe hafi wòwɔ dziƒo esime wòdzi de dziŋgɔli ɖe tɔgugblɔwo dzi. Esime wòsa alikpo ɖe dzime. Esime wòde se na. Esime wòɖo seƒe na atsiaƒu. Menye dɔnunɔla le egbɔ. Nye dzime kɔ gbe sia gbe eye mewɔ dɔ abe fefe ene le enukume. Yawo katã mefe le eƒe anyigba dzi godoo. Eƒe anyigba dzi godoo. Mawu ŋutɔ ƒe anyigba le esi. Hafi woava wɔ míaƒe anyigba le Mawu ŋutɔ si. Eye afi me wònɔ kple Sofia alo nunyala le. Yeta misusu tso esia ŋuti. Hafi woava wɔ míaƒe xexea la, nunya li xoxo. Eye esia nye nunya si dɔ eƒe apostolowo kple nyagblɔɖilawo. Nunya sia la eye nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo esime wòva ŋutilã la me. Esi ɖo kpe edzi la yenye esi. Nu sia gɔme kplɔlawo mese gɔme le míaƒe yi sia me. Korintotɔ ƒe agbalẽgbã ta 2 ade yina. Ke nunya gblɔm míele le ame siwo zu blibo la dome. Ke menye xexe sia me nunya alo xexe sia me dziɖula siwo atsrɔ̃ la tɔ o. Ke boŋ míegblɔa Mawu ƒe nunya si le ɣaɣla la le nyaɣaɣla me. Nunya si Mawu ɖo anyi hafi woɖo xexea me gɔme anyi hena miaƒe ŋutikɔkɔe la. Hena miaƒe ŋutikɔkɔe la si xexe sia me dziɖulawo dometɔ aɖeke medze si o. Elabena ɖe wodze si la, anye ne womaklã ŋutikɔkɔe ƒe Aƒetɔ la ɖe atitsoga nu o. Yeta nene ƒe nya sia eme kɔ xoxo. Nu ka hã dzi miele? Apostol Paulo gblɔ be nunya gblɔm míele le ame siwo zu blibo la dome. Ke menye xexe sia me nunya alo xexe sia me dziɖula
siwo atron la to o ke boŋ nye gblɔa Mawu ƒe nunya si le ɣaɣla la le nyaɣaɣla me nunya si Mawu ɖo anyi hafi woɖo xexe me gɔme anyi la azɔ nunya sia la ame aɖeke menye o le Mawu ƒe nyanyia nu elabe ɖewo nye la anye ne womaklẽ ɖe atsitsoga ŋuti o ŋutikɔkɔe ƒe Aƒetɔ la ɖo atsitsoga nu o eya ta nunya sia eyae nye Kristo Yesu eye ziale siwo menye o ta la woklẽ ɖe atsitsoga nu ame bubu aɖeke meli si nate ŋu agblɔ o eye ne ame aɖe mese egɔme esia gɔme o la kɔ ne na aɖe eƒe nukutoƒiwo nɛ kple gakpo xɔdzo hã ma akpɔ esia o. Kapatid, tingnan ko ito, binano ko yung flashlight. Ono tsɔ dzoxɔxɔ gã aɖe da ɖe eƒe ŋkume la mele ekpɔ ge o. Eta megblɔ be mesi akaɖi sesẽtɔ nɛ gake mele naneke kpɔm o nuku agbatɔ ɖe nye esia. Megblɔ be nene ƒe ame sia gba ŋku vava. Eta nuku agbatɔ la ne ŋuke hã la mele ekpɔ ge be nuke o. Susu aɖeke mele esi be nane li klẽ wu eya o. Klẽ le eƒe nukume o. Elabe nuku agbatɔe ne kplɔla enye nuku agbatɔa aleke gbegbe woakpɔ nu o. Ake mele mɔ kpɔm be miawo mienye nuku agbatɔ o. Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me miase esia mia akpɔe be Kristo la nunyae eyae nye Mawu ƒe nunya si dzɔ xoxo kura hã hafi wova wɔ anyigba. Eye esia nye Mawu ƒe nunya la. Nunya sia ame aɖeke mate ŋu agbe o la eye nye Kristo. Yeta nɔviwo le akpa sia gome la esia eme kɔ ale gbegbe. Kristo nye Mawu ƒe nunya kura hafi wava wɔ xexea me. Mawu zẽ tsɔ wɔ nuwo katãe. Labe Mawu nuwo katã Mawue wɔe, ewɔe to nunya dzi nyaxlẽ kpikpi aɖe. Salomo 104 kpikpi 24. Aƒetɔ wò dɔwɔwɔ sɔgbɔ lo, ewɔwo katã le nunya me. Anyigba yɔ fu kple wò nuwɔwɔwo. Wò dɔwɔwɔwo sɔgbɔ lo. Agblɔ be wò dɔwɔwɔwo sɔgbɔ lo, ewɔwo katã le nunya me. Ewɔwo katã le nunya me. To nunya si nye Kristo mee Mawu wɔ nu sia nu le. Mele nuwɔwɔ la me o. Menye nuwɔwɔ wonye o. Nɔ kple Aƒetɔ la le eƒe dɔwɔwɔ ƒe gɔmedzedzea me. Lododo ƒe agbalẽtanyi kpikpi 22 ƒe nyanu. Eye nunya sia Biblia gblɔ na mi be eye nye Aƒetɔ Yesu Kristo. Nunya sia ƒe nɔnɔme la ye nye mia Aƒetɔ Yesu Kristo. Nunya la Mawu ƒe nusẽ wònye. Le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ 1:24 ƒe nyanu. Gake enye vevesia be nyateƒe sia le Biblia me la bubuawo meɖe agɔme o abe yewo adesefɔwo ene. Wobu Kristo be ɖoe wowɔe abe Mawu sue aɖe. Eye esi wòva anyigba sia dzia ame koe wònye, amegbetɔ koe wònye.
mekɔwu esia o, mebɔbɔwu esia o. Yehowa da sefo ƒe agbalẽ ƒe nyanu alo ƒe nyanu. Gɔmedede tɔxɛ aɖe si le Biblia me nye be Kristo yenye Mawu ƒe nunya. Enɔ kple Mawu hafi nu sia nu siwo wɔna la wowɔ. Yeta Salomo ƒe agbalẽ la gblɔ be Aƒetɔ wò dɔwɔwɔwo sɔgbɔ lo. Wɔwo katã le nunya me. Mawu wɔ nuwo katã le eƒe nunya nu. Esia hãe woyɔ be nya la. Si wònye wowɔ nuwo katã ta. Mina míaxlẽ Yohanes ƒe agbalẽ ta ɖeka kpikpi ɖeka yi ɖe etɔ̃lia. Le gɔmedzedzea me nya la li. Eye nya la li kple Mawu. Eye nya lae nye Mawu. Eya kple Mawue li le gɔmedzedzea me. Eya kple Mawue le gɔmedzedzea me. Wowɔ nuwo katã to eya ma me. Eya ma nɔ me la. Eya ma nɔ me la womewɔ naneke si wowɔna o. Mekɔ be nunyala eya ke nye nya la. Le gɔmedzedzea me nya la li. Eye nya la li kple Mawu. Le nunya ƒe nyanu. Aƒetɔ la wɔ menye eƒe mɔ ƒe gɔmetoto. Eƒe nuwɔwɔwo ƒe gbãtɔ tso blema ke. Le nunya ƒe nyanu. Yohanes gblɔ be le gɔmedzedzea me nya la li. Eye nya la li kple Mawu. Eye nya lae nye Mawu. Menye amegbetɔ ye wonye o. Nya la Mawu ye wonye. Eya nɔ kple Mawu le gɔmedzedzea me. Wowɔ nuwo katã to eya ma dzi. Eya ta Salomo ƒe agbalẽ nya siwo gblɔ le teƒe. Wo dɔwɔwɔwo sɔgbɔ lo. Aƒetɔ ewɔwo katã le nunya me. Yohanes ta ɖeka kpikpi etɔ̃. Gblɔ be wowɔ nuwo katã to eya ma dzi. Nunya dzi eye eya manɔ me la. Womewɔa naneke si wowɔna o. Ɖe miekpɔ sia nɔviwo. Yeta eme kɔƒã be Kristo eye nye nunya, eye nye nya la. Eyae Mawu zã tsɔ wɔ nuwo katãe. Wowɔ nuwo katã to eya ma dzi eye eya manɔ me la. Mewɔa naneke si wowɔna o. Eyae nye nya la. Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔe nye nya la. Ɖe menye nenema oa, nye axlẽ. Ɖeɖe fia. Nang Dios. Eye wòdo awu aɖe si nu woxlẽ ʋuɖo. Eye woyɔ eƒe nukɔ be Mawu ƒe nya. Ɖe nekpɔe. Eye eƒe nukɔe nye. Yɔ eƒe nukɔ be Mawu ƒe nya. Ɖe menye Kristoe oa. Nya la nukɔe wònye. Nya. Ame aɖe ƒe ŋkɔ ye. Do awu si woxlẽ ʋuɖo nu eye ame kae wònye. Tutubi ade. Eye nukɔ ŋɔŋlɔ le eƒe awu eƒe aligo dzi bena. Fiawo dzi fia kple aƒetɔwo dzi aƒetɔ. Ɖe nekpɔ sia. Yeta sia Kristo ye. Eƒe nukɔ eye nye Mawu ƒe nya. Verbo. Nya la. Enye logos le helagbe me. Nukɔ ye. Ame aɖe ƒe nukɔ wònye eya ame si do awu si woxlẽ ʋuɖo nu. Enukɔe nye Mawu ƒe nya. Nene ƒe ame sia ƒe nukɔ la. Eya ŋkɔe nye Mawu ƒe nya. Eye nukɔ bubuwo gale esi. Eye nukɔ bubu ka hã le esi. Nukɔ bubu si woŋlɔ ɖe eƒe awu ʋlaya la dzi. Kple eƒe aligo la. Enye fiawo dzi fia. Kple aƒetɔwo dzi aƒetɔ. Yeta esia eme kɔƒã nɔviwo. Be esia nye Kristo. Eƒe nukɔe nye Mawu ƒe nya.
aka pastor adula wo susuado global Berbo Tagalog bama sanita meli hade o makpojo hade o makponye o akela aleke esia anye verbo enye nyala sinya amada ponko nya siglo olebe eyala ya nyagbo bloku onya susu mako olela fike na klesia la biblia mala globena nono mama poline hade o Yohanes chitrede nya sianuti la ba aglobena la gomeje jama la nyalali nyalali kple mawu eya kple mawu li la gomeje jama yetali kple mawu koko eye wi na globe nono ma kple dodome le si hade o wa eli kple mawu eye wo wonu kata to eya maji wonu kata to eya maji eye eya manome yeta aleke wa globe eya manome de wonana eya manome wonu kata to eya maji eye eya manome la uma wa nanaka si wona o yeta wowe esunya ele afimata sumata ma globe nono mo poline hare o sumata jipokle anyigba lilu yakra jodun gone jipokle anyigba wonu kata to eya maji eye nusi wonala eya manomela uma wa nanaka o ita de miekuye miekwa legbegbe si wotro biblia le mokpombe wo posusulanyo eye be wa ahwideme be yo wo dada be Kristo enye mauponunya eya kenye mauponyala nunya yenye mauponya mau ponu cho nunya nuti senye Kristo yali huku maimake eya gohain wonu kata sima mauponya globe kekelina do de nyali huku yetai kekeli dodo nyala jodon gona akadir alo kekeli la laba mauponya globe kekelina do eye kekeli do suita kekeli dodoa esunya mauponya pleta kekeli laba mauponya ble esienya nunya si nusali ne yenya Kristo yenya nunya si wonu kata minamiakli hebri tota wide kekpieto la koseme mieje sibe wocho maupenya drakekemadu benanusi okponala mecho nusi ojenala nukumelama o la koseme mieje sibe wocho maupenya drakekemadu to logos ji alo to maupenya laji yeta do nusi jiwo to wonu kata eyenye mau eyenye nunyala yata nunya eli koko eyewe na global dono mama poline o eya lenu atem awonana eyewe na global makpo nono mama poline hada o desia makona wa Nɔviŋutsu Daniel Nɔviŋutsu Eli matanya si biblia global amakonto lobe woma wa nanaka si wona eya manome o Yohanes tada kakipie toegle yata wo globe nusi wo wona la uma tem awe eya manome o yeta eli hoko yeta to eya maji wo nuo katala nusi sese bawa asesia gomo Korinto topa agbalagban to tab de kakipi blak vona lobena yenya mau penunya la da to ple hela to sia ida bapa Kristo sinya mau penu sekle mau penunya la yeta na penya sela makonto
Labana jalesi we na mo nuade jimbi atro nyasia. Labapipio katando kwesiaji. Labana Global Kristo la makpojo hade o afi mawo nu katan global do kwe Kristo va jo esime Maria fo apafu nyama do ta plachi nyanyima la bagbade ma do vlo ma de o de ko majibe ma di afiami ba ma na akonami na makonami la akama akpana mawo akna mama ko ola nana kebali ma awo o kakama ko pa la bibla ba Kristo nya mawo ponunya nya mawo ponunsa anokle apatola anokle mawu la goma jejama la apa mopo goma tutuma yalla anokle apatola la goma jejama la apa mopo goma tutuma sumatai Kristo pede de fiaw la dege afiami na mawlo Kristo pede de fiala la bana aglobe ya amesu ajesi ayakle fofola wa winya amesu wadi afia etamila goma kuga nusi Kristo pede de fiaw si dokpe jibe umbu wada ko makpo hada o kaka yalla afima makpo nana ka hada o kaka likle fofola koko o pwanu plewon ya ukle to awonu kunami to pipi siawo klagami alalama novio apena mawu bemi choji gbogboblewu hese nusia eye minonu za siaza la esem eye mi le mokombe mi anoklimi le nusosro katana apena mawu hafi mi ajola minamia dogbada mawu minamia dogbada mia fofo mawu nuso katanto la mia apato Yesu Kristo pankoma mia kata la mia ba onu kuma hena mon popo nyisia sinagada mona nya dumato de shada da mia aga sa wonyaw na mia novi amagbato na asi na ayira luvo de shada choji gbogbo blewu hala asam bewa nya ololonula upo kweda wonuti bawo pajio klo upo susuma na ako mia asa agoma suita na wamnya pa agbawo alaba miawo yatem azola wololonula yanno agba la woji popote la o amata popoma yebe nutifa fana no mia pa jioma eye o agbama vo fon gbadudula na so miasi esigbola mia akla fofo akla bamia ajola ni la kokopo bana not la mia pomo zozoma la kakasiama eye afoku gado da to dem yenya onu blani popo ayi yokatama na ira amagbato fu makata ang maraming mga tao na maghanap sa iyo, magbulay ng kanilang mga lakad, magpasimula sa susi awi bamia butama la nutio den glala anti mia asron ololon kokwila na ira viu ha siula kwadan wo na mia no bia magbato pepe bawa asa wonyawo akla fofo nyecho nyepo agbo pla nyepo kose plan de asioma usianu la asioma fofo na maka nyepo apel kwa akpenawo la mia apoto Yesu Kristo pankoma amen.
mina mia akata mia ahoy ya yirawo kple lɔlɔ̃ si tso fofo Mawu la gbɔ le dziƒo, amenuveve kple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ɖekawɔdzi ne nɔ anyi kpli mía sia yi tegbetegbe. Amen. Ang mga members po ng Church of God. Members Church of God International. Wole mia kpem. Mia kata mia kpem heva topo semese nusɔsrɔ̃ me. Le nusɔsrɔ̃ tso mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Nu ka ko nye esia nɔvinye amegbetɔwo mia asrɔ̃ nu atso nu si nenye Kristo ƒe sewo, Kristo ƒe sededewo. Nyanyua ƒe se siwo woɖo hena míaƒe ɣeyiɣi sia. Enu wolia nana le wo me. Ɖoɖo kɔkɔe gadzɔdzɔ kpe ɖe eŋuti. Wɔwɔ ɖe sabat la dzi ɖe wole eme. Ɖe wonye Kristo ƒe se be wogbe halãɖuɖua, ʋɔluwo kple bubuawoa. Nyele mia kpem kple kpekpe tɔxɛ sia tso míaƒe dziwo me. Mele mɔ kpɔm be mia awɔ ɖeka kpli mi ne wòanye be didima le mia me. Be mia asrɔ̃ esewo. Mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sedede vavawo mia adze egɔme. Ƒe Dzinuenyilia ƒe nukekenyia le ƒe sia me. Mia dze egɔme Ghana ƒe gaƒoƒoa nu ga 11 ŋdi dɔ na mia katã.